U Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivek im henne kasing balang u pentep baka kenhuan Special Investigation Team SIT kalayo ban korup ya kawe ka pistol shnahi country made nalor artlik magazine but artlik kuli nakawe ka wadun kani ka jingyo korup kalawan long lingba ka jingalam lenti da we ubalasha keno donkti usilum James ubalasha kemno namar ka jing penjulor ya kisaki satar ki bakongsan ki bayadai baka jing jasha penyap jong unongwan Shanghai na indoor uraja Raghuvanshi hakathain sora uloong nalor kata ka kenhun SIT kalayo ru ban korup ya kapisa sanpa wajar tingka nakakali I-10 kabadan ya number MP09WG 2352 ya kani kapisa lalap nakapla laptop kabadai jong uraj kabalasha thang ya kani ka laptop laong balabret no nakawekalenti surak bat ya kaba 4 syam lalap din satya banrap USP uba Vivek ula pentep baya usilum ubadai unong de yeng bat jaka bat ubala ai wa ya kawe ka yeng flat sha official sing chohan uwena pedeng kiblasha keno donkti hakmat halor kani ka jingja kam penyam lembat arngut ki weipan kata ubalia akhirwar ubadai unong apahara jong ka kompleks kabadan ya kani ka flat bat ulo Kendra Singh Tomar ubasyong basa ha Gwalior Madhya Pradesh ubadai ru utra jong ka flat ha Dewas Naka kajaka ha kabaka Sunam Raghuvanshi kabasya keno donkti hakmat hakate ka kam penyam kasyong kasa hakapuar bakadang petri ha indoor an wanlam shishlong lasya ka singipalay nakabenta ban pelong syusyu ya ka jing tokin